Zdaj bom počakal, da še en joina, ne vem, kdo se more. Moje, a si ti not? Vsi smo not naši. Gremo. Starti. Samo zvok. Ne znam. No, zdaj bomo pa začeli in ja. That's how it goes. Ups, na glas imam. No pa pojmo. Zakaj polus? Olej, task. What body didn't do that task? In vidite, da nisem. Don't you dare kill me. Okay. Kje on taske? Okay, nekaj tukaj ga imam. Kdo nekoga? No ja. In zdaj bomo preskočili, dokler se kaj ne zgodi. Bye. In kot vidite, nekaj se je zgodilo. In tudi zdaj ste videli, da se nekaj zgodilo. In gremo gledati po kamerah. My murderer was seen on camera. Run! Just run. Find my body. I'm following my murderer. Right behind you. Sus man. No, the lights are off. Well, I'll skip again to another exciting thing. He must not win. Kaj bo delati tako dolgo? Vi kar fiksite lajte. I need lights. Kje si ti taj? Kdaj ti pa to fiksira? Kaj? Pet fiksira ključi. Kje si ti, te roza? It's Tyke se imenuje. Ja. Daj, a bože v koga ubiti? Tle sem, daj gremo. Daj pet fiksira. Gremo fiksat z mano, tajte. Čakaj, jaz ne vem, kje sem. No, ne vem, kje si ti. Tle, no. Daj fiksaj že. 5 fixet, no. Kaj se zgodil? Eto. Vedel sem, da si ti. And we're starting, so yeah. No, pa dajmo. Prosim, impostor. Aj, ne, jaz ne bom. Ne. Jaz Zakaj? nisem. Guys, but is suspicious. Run. Just run. Tajk me lovi. Jaz bi bil. Pa meni se zdi, da je Tajk clear, kaj dela. Jaz vse vidim Tyke in te vse vidim. Ne, pa se ne. Oxygen, ja grem. Jaz tukaj ležice popravljam. Ja, ne, oxygen še moraš rešiti. Koliko časa še imamo? Mej. Tajk, tam je že rešeno. Prosim, save us. Somebody. Anybody. Boards us. Ok, jaz grem po oxygen. We lost because somebody can't run just to oxygen. Ali imamo novo? Pač, ali nismo? Ja, gremo. To ni bil noben IQ. Daj, Tyke, jaz te vse vidim. Daj si to, nekaj si naredi spouščal. No, gremo zdaj. Evo, zdaj te ne vidim. Daj, naredi više čakaj. No, dajmo igro. Jaz ne bom gledal nobenu. Ok. Ne znam. And we're starting, so, you know. Hey! I'm gonna try to beat imposter. It's hard, so, you know. Dora left the game. How dare you? I'm running to shoot the ice asteroids. Let me shoot them. En impostor je spet ono. Ja grem od zgori. Jaz grem spodaj. Tukaj je že. Ne, jaz sem že od zgori. Jaz sem spodaj. Čakaj. Ne, ni mi ratal. 2, 3, 4, 7. Ja? Ne, eno črko sem do narobe in ne moreš zbrisati.
Jaz sem že... Ja, se v redu. Jaz sem asteroids. Jaz streljam, če kdo hoče videti. It's not me. Bor pritno. Ja, weapons. Ja, Leoni, jaz sem videl. Jaz sem trash. So you might know. Let's skip to something good, you know. Ah! And you know, something Jaz nisem, zato ker jaz sem v elektriki. happened. You might wanna. Čakaj, da vidim. I'm a ghost, and that's my body. Jaz vidim Tajka. Leo, kje si ti? V adminu. Ok, vidim te. Evo, Tajk, ki se je zdaj pri tebi pokazal. Bol me je. Videl sem And the game ended because of the silly chromite. Videl sem ga. Čist zraven sem bil. Vem, čist zraven. You might see it didn't see because I didn't start recording, but you now know. Bor, ti si bil edini zraven mene, sam... Jaz bom moral za ta modrega. Gremo za ta modrega, da ga ven vržemo. Kjerga saje, tistega svetlega modrega, ali... Svetlo modrega. Ne, temno modrega, ne Bora, onga te drugega. Zakaj si zraven? Ja, tudi Bor je bil zraven bodija in je lahko self-report. To pa. Je full možnosti. Raj bi jaz Bora, če ne bi umrl po sumu, kot Gašpra, ker Bor je vedno impostor. Ne, Rešta! tole pa ni bil Bor, ker Bor ni mogel tako hitro priti tja. Ker sem ga videl, lih je šel. Sej, ne rabiš v adminjati za to. Rešta, ena igre od spodi. Self-report. Ja, kako ste neumni lahko? And we're starting, you know. Vaj posterja. Enkrat moram biti impostor za YouTube. Enkrat. Jaz bi rad bil impostor. Jaz imam waypoints. Jaz imam listje. Jaz imam waypoints. Weapons, a res? Ok, slišam tvoje klikanje, miške. Jaz imam waypoints, pridite do mene. Jaz vidim Bora, čist zraven njega. Jaz imam task, ki ga tudi dobi. Imam tudi weapons. A so visual task slučajno off. Jaz downloadam neko zadevo, za ne vem kaj. Borni. Kaj? A vidiš, kako jaz streljam? Ja, videl sem jo. Jaz pa tebi nisem videl. Dead body. A nisi videl? Tam modrega. Čakaj, pa zdaj čas ne, smo nazaj. Kot kaže, je že nekdo. Ja, nekdo je umrl. Sorry, ker sem toliko tih razmišljala, kdo bi lahko bil. Ja, on tudi snima. Free, Ja. free 59 to go. Ne, 75. Tu, samo to. Ok, subscribe se na njegov kanal in pogledaj njegovo perspektivo teh naših. Vi se pa dajte subscribati na Zorkota igrata. Ok, to je nam bi se skupaj kanal. Ja, tako da. Ok, čakaj. Tajk ni, on je bil z mano. Jaz sem bil čist drugje, jaz sem bil reaktor. Kako veš, kje pa kje? Jaz sem bil vse for emergency button. Jaz sem bil To je reaktorju. čist zraven Edmina. Gaspar laže, Gaspar tukaj dobro laže. Zdajle. Jaz mislim, da Bomo gledali. Ne smemo voltati na 5. ja. To moramo pa Ne, imeti. lahko voltamo, na 4 ne sme. Daj gremo tega tarjavga. Ne, ker čez 2 impostora remin. Ja, bil self-report v Edminu. Gremo tarjavga, kaj je sprožil. Jaz sem malo za tarjavga. Ok, dajmo rjavga. Gremo rjava. Jaz sem reaktor, tako da sem dolžen. Ole, vsi smo za njega. On je pa zame. Ne, to je Tajk. Tajk je zate voltu. Pa če ni bil cel cajt pa report. Ok, čakaj. Gremo, da vsi si sledimo takoj. V skupinah po 2 gremo. Ok, Jaz se zlevam. Ja, prosim te, no. Bom jaz šel z Gašparjem, bom jaz šel. No, prav, daj Bora. Ja, ne, jaz učim z... Gašpar, ti si free Jaz sem ta tukaj. bil. Ne, zelen. Jaz sem bil. Ok, pridila. No, ja, jaz sem zelen. Jaz sem pa tej smeri povsod. Ja, grem po Tajku. Ne, jaz grem sam. It's the best. Evo, bom delal to zadevo, evo, uploadam. Ja, delaš to zadevo. Nekaj se dogaja. Ja grem pomagat. Jaz grem tja. Zgor, enega spodi. Ja grem. Jaz grem gor. Kako se pride tja? A, okej.
Jaz imam zgornjega. Ej, dead body. Dead body, gled! Lev! Nisem jaz! I swear to God, it's not me. Ti si edini, ki je bil tam, Lev! Ne, jaz sem... Gašparjem sta bila skupaj. Ja, mi je Ja. znaka za Ne, jaz sem šel iz kafeterije, ke? Kaj je kafeterija? A ni kafeterija? Čakaj, mislim, da je Lev. Jaz mislim, da je Lev. Jaz pa ne. Čakaj, Gašpar, Lej, jaz sem bil vas s tabo, ti si bil vas z mano. Ti jaz sem body sva našla takoj pred tabo, je bil, ti si še bil, Self-report. je bil body. Ne, jaz nisem, jaz sem bil čist za. Jaz sem rekel, Ja, pol je pa Gašper. Ubil self-report. In pol... Čakaj. Jaz sem prihajal iz kafeterije. Bor. Jaz sem rekel, lej, body in nisem vedel, kam moram klikati za report in šel naprej, da bi oxygen pokvaril. In ti si prišel za mano in si dal to zadevo. Lej, če zdaj voltate napačno, izgubite. Daj, gremo zdaj ven. Skipat. Nemo skipati, dokler ne bomo Ja, dovolj ne. Jaz sem skipal. Vsak gre sam. Jaz sem skipal. Vsak sam. Jaz sem mu zagibal leva. Jaz pa Bora. Ne, jaz sem Gašpra izogibal. Ok, jaz Gašpra. Kako smo steroide streljali, tako da. Ja, Borni. Ampak niso visual tasks off. Bora, gremo mi dva skupaj. Ja, grem Imamo stran. steroide, tako da. Nadika. Gremo si Ne, slediti. dajmo biti vsi skrat, dajmo biti vsi skrat. Ja. Boste videli, da zdaj jaz nisem. Ne, biti si skapkate. Ne, vsi skrat, ne, vsi skrat. I'm smart. And we're starting. Huh, what a pretty game with us. A ni spremljal, No, sem dobra ti igra. govoril. Ja, jaz mešano govorim. Veš, jaz sem mešan pes. Mešan. Zakaj je en impostor, pa zakaj ni nobeno? Ja, jaz sem samo enkrat, ko Bore vedno. Let's skip to something Jaz sem interesting. bil včeraj enkrat, to je bil to. Ne. Nekdo te je bil, a ne? Ne, energy is because selling roommates. Borna heke. We're starting. And we're doing some funny Kje je tasks. to? Please don't kill me, Dajmo Tyke. se na Please don't kill me. navigation. Čakaj, ali tukaj? Ne, jaz nimam medbeja. Čaki, jaz imam full tasko posod. Daj počakajte me. Jaz imam medbay scan. Jaz imam medbay scan. Jaz pa ne. Pridite vsi. Ja, jaz sem tudi medvejska. Kam gremo? Medbay. Medbay. Kje je to? To je tam pri kafeteriji na levo. To je tako, da so zunaj zdravila pa te zadeve. Jaz sem Jaz se gledam, da ni tle kakšen body. Kje je body? A je kakšen body? Kaj me spogledati security, kaj me pogledati security, ni česar ni. No, jaz bom pa... Dejno, prosim. Jaz bom... Kje prihajam v Medbay? Če umre mi Bor. O, jaz sem dala računalnik. Eto, ti skeni se. Okej, Leoni. Security, jaz gledam Ne, na zdaj pa ti security. straži. Ta heka dejansko. Ne, me nas stražiš. Jaz bom. Jaz gledam na security. Eto, zdaj mi je spočakal še eno minuto, da prijem nazaj. Videl sem nekoga. Pa še Okej. nekoga vidim. Vsi ste Medbay. skupaj, vsi trije ste skupaj, a ne da? Ja. Dej sledi mi ti modar. Butel, pridlev. Jaz sem pred tem Gašpar. Ah, hoda. Jaz grem kaj pogledati na kaj se dogaja. Čak, kaj to pomeni kilo? Kaj? Kaj je že ta, pa kaj to baten ta kilo, veš? To, pazi ti impostor, če imaš ta batam. A ja, kaj že to pomeni? Ja, da nekoga ubijaš buču. A ja, se res. What the fuck? Tajke! Tajke! No, daj pa da emergency. A dam emergency. Vedno sem... Tajk, tega se nikoli. It's taj. Jaz pa ne boli. Jaz pa ne verjamem, da je on. Dajmo naprej Tajka ven, no. Ne, čudo ne, da imamo... A ja, Ej, daj pa- Tajk, rekel si, da imaš medbay scan. Pojdi ga pokazati. Skipamo, pa pokažem. Ja. Ne, bom tega modrega votu, ker se mi ne da. Daj, a grem lahko? Ok, zvotal sem enega tipa ven, tako da upam, da ni... Da je. Po slovensko govoriš. Okej, Impostor was not an impostor. How does that make sense? And we did... in naredili smo vsi, naredili teske, razen Ja, wow, se mi niste dali narediti za to. Gašparja, tako da... Čakaj, kjer je Gašpar? Gašpar je... Rajkasta. Zenkast. And you are out forever, ever. Kako piše volil, meni pa piše, da se to začne šele čez 5 sekund. Meni isto. ime pa ne. Ne pa ne. Kva? No, dajte bo. Okej, takoj pridemo nazaj. Za koga naj jaz volam? In dajmo. Ne mogoče prižgaj. No, dajmo. In Gašpar je bil. Ta. In... Izgubili smo. was the impostor. And
and we're playing. So, Reševalca, tako da bom reševal. kaj imamo? Ok, jaz sem v admin. Ok. Ima pa weapons pa navigation. Admin. Swipe card! Lej to, zdaj bom naredil swipe card. Jaz bom pa... Eto, ste videli, kaj zrasta? Ste videli, Ja. kaj zrasta? Ja. Sem to naredil. Jaz lahko naredim kar hočete. Po mojem, da je taj. I'm going. Nisem presežen. Videl sem, da si šel stran od tja, kamor bi mogel, da bi karkoli Pa če sem navigation. Kaj ne? No, dajmo. 13, 12, 11, 10. A kdo še tam da? Ja, jaz. 8, 7, Evo, jaz sem spodaj, 6, jaz sem spodaj. 5. Dej. Reaktor normal. Je. Znači se ne že klebom v reaktor. Dej, a me nas strašta, vidva. Oba Ok. me strašta. Kdo? Jaz sem tu. Mi dva. Da ne bo slučajno kakšen kill na meni. Evo, jaz sem tukaj. Vidimo me ta oba enega zraven. Iz downloada. Jaz grem malo naokoli. Jaz tudi. Pogled, gremo v security. Kdo je za Bor? Zakaj si zaprl vse Kdo vrata? je zaprl vrata? Ja. Čakaj, je kle. Bor, kje si, kam greš? Ne vem, zakaj sem se zmotil, what the fuck. To to šteka. Kdo je to? Zakaj mi nočeš Zdaj snimati? ima ful podobno ime, kot jaz. To je lev. Ne, ni Leo. Ja, je. No, ne vem, kakšno ime ima Leo, tako da. Tako kot ti. Ne pa ne, se ne morata imeti 20 imen. Mata. Kaj? O, body v security. Kje? Body v security. Body. A to je moj body, a ne? Ja, to je tvoj body. Čaki, jaz sem delal test cel cajt, pa vse še. Jaz sem šel iz kafeterije proti Shields. Zdaj sem pa Shields. Čaki, taj, ki si delal storide prej, a ne? O ne, jaz sem bil navigation. A imaš ti kakšen visual? Jaz sem šel min, pa te ni bilo. Ni te bilo. Ne, jaz sem šel zdaj dol v admin. Imam swipe card. Ok, te boš šla zdaj pogledat, ok? Ok. Kaj zdaj? Skip. Ne, čakaj, če se zdaj napačno odločimo. Ne, skip smo dali. Vsi smo skipali. Zgubili smo. Zakaj? Ja, zato. Zakaj mislite, da sem jaz vodni nobenega teska naredil? Jaz sem nekaj sem bolj reaktor. Je, celo bilo sem, večno. Jaz sem ga delal, ta prvi, jaz sem ta prvi. Kliknite emergency, pa volite, kogar mislite, a ne? Čaki. Hello. Lev je bil cel cajt. Hello. Če vam bo všeč. No, tudi to bo zame. Do 20 Bor, lajkov na videu, takrat, ko pride. No, tu bo to zame konc, tako da... No, dio.